Alhoshe, Good Friday pini IQ lo kivi pe thape alho tim kem chlo ke sajalani. At khudo hi polo in alho chape nong shikum ton shani. Kami na tr shi alho cha laki pisni. Atu pitara ke kini ajam kuk thulo nam kubdi. Gogo pa thai ga gino. Pa ye thai ga gyu cha pes rechle moy. Gogo pano agme shibe gino. Pa ye khumo shikum samoy. Ikemo achipilo no khatache kyu kaktau al holo pau lajipu bebe khevege Christo am pino cross lo papim pilo no ning khine khapulbege ti shaung no ning ye a khine lo no thibuze al holo ami kutshok khbenege baza ko khopes nong shipvil bai alo she isha sala hipoye ovekyu am pekhetnikin zu nimbyo Jesus Christo Nikhne guno gmeki en cross la ye da pitivekyu kum sulugi pokyu zalake ishi zala hipoye tgamina alovekyu zala ku remu azala hipolo pano ampyu jisu show pakka kum to kum tsona jisu gmeki kyu zalake eno tgamina ampino monamu pano timi pe thana timi pelo nimbyo jisu Christo alokhe gmeki peke Ike kono to gamino timpe itano jisu me khayageno jisu ye knehi en kutuhi aksupu kheri ngo aptsake Ike to gamino kum sikye paye jisu Kristo ngo akum to gashi kum saptsake ko genu parno kishi jisu pe thapsan shigeno tishulke hu Ise zalolo nimpo jisu Kristo me khikyu en cross la paye da pitive kyu ki kiksaje eno kupule me qosh kum to nishani Atu shining no jin shagye ampeu jisno agche agme khapu cross la ye da pitive pe kyuye ningu pi ashelo ve tsyuge atu ko granchen aketso ajum kulo ningu thulani pano ameno no khwai tishaye no pimpilo no aloji ku pushitslo ipe ninye roma ketso aju chigutsin chigda chile pa kyu doi akhine kha khemshi jige ikemu kristo no ningu pi ashelo ve tsono Ningu ko khopebai atsalacha nono katamiu hekime na lono sulke pur lage kyum ka kyu rengono o ka pes aku shibe ikemo timi khamno o kime kyu rengono hekime lovetsono o ka khpeveke toi ampeu jisuno ningu khoshi ni khnebe cho tagamilo ape asha kyu lovetsono ningu ka khpeveke tiga uno timino kyu khneshipa namu Kono palino ampio jislawi hinikeno pano okipmi khoi khivetsnani eno opesipo shilvenani tigonguno ning kyu amno lipimono ampio jislaw igul masai eno po ka kamai tul masa po suksho tul masa ke akini ushiri ampio jisna tagan pelo pak ka kumta kija angeno pa shope tapeke ku rengu hipo vecho pa pulu chekim pelo Tagamina akka kumta kije agnamu paye ningu kutsak ngomla ena ningu ship samla kibi itipeniye ena jisu shop kebepeniye tigenguno ninguno alhoti mkono ampio jisu ikilu ena papululo aye akzukka ena tagamika msakibu kyumuga hai aktu shire ningu tuni shagiye nimpio jisu kristo no agcha agme kumtsu pkhilveno Cross lo paye da pitive pe kyuye paye khichle thmenan ke pi itage eno tishikyu becho papulu chekem pelo ak khlo adawlo kin hoksa athoka kisikini pusa kis thaiga kyu kodanya da kyu momo kyu kikna ignamu ashekaloye jisu kristo becho ninguno chakal venani eno tol venan ke pi itipeniege jisuno Look, I can't see. I was just a child of them. Some say, you will like why. Such a good Msutoi. Gumu Atsuno. Saidani Kikiu in it to learn. Julepi in a non bello aperi. A tropaza.
ena agmi ka kum zu show ko dal ben ke agka tsbai ena kiu nomu nong gazamonani alho she alho na agka popes ning tsbai am pyo jisna angle kul ke bu ka ning tsbai die tsgali ka ena pa ka pu theki ena ko da ne da ben kiu tiga mu ni mu alho ku blim ko ye kiu mu sa ki ka hai ikimu aga to lingyu lo ki vishiri akpul vecho aga shama sa hina kum saidan sasu ite hi aye khano sasu ku pa ai aga mi akum to ye coronavirus ku sige ti hino aye khano ti mi khaden lo to ku bungu akasi no shi bungu pitiba ena lap chiru zo sho ga za ba aye khagam suno pa ka pa za ni gemu aksi hi bo ship vinkyu ka sre phula moy ena kusugum gine ya alo khip kap chan gemu gasula moy ena ya khagum chulak si pona chibai new year hospital like kho momo doctor like kho momo aksi hi bo phuphelung gyu like kho ka ha rivi tatam ga phutoi ikemu ni ngulo like kho una like kho timela ki ani tie nimbu jesu kristo ke ena ni umai timasa ke puye hige ambiu alho no panu jesu kristo vecho akka kumta kamtsu ningu tsbai ena hipo kaka beni uya coronavirus kesu to kulu shinanige bible no roma keta cha aru shigitsin la ningle vai ningu ya to kulu mishibene ye jesu na kul vekimke ningu theke kul mishibene ye jesu na kul vebenike akhne bula ni kodanya da benek mo saitan bula ni kodanya da benek mo aksi bula ni tsabe khebe benek mo ikimo ningu no akhne anam saitan aksu sho thekil bene ye ambiu alho no to kul ka bes ning tsbage to no to kul kum to kat bo bes ning ye agishma sayam bu jesu ngono tahamiye pa kum to pa ka kam to sunamu jesu tsabe khimla bege aksu ayme jesu tsabe khimla bege akum saye jesu tsabe khimla bege ena akitege jesu tsabe khimla bege ikemo nimbu jesu kristo no kam to show teketol bege nimbu jesu kristo ku galile zuglo pasa pagamulu gasbege no ningu pa shopulani nimbu jesu kristo ku lazarus tinegu atala bideshi bege tuno khuptege no ningu pa shopulani ena nimbu jesu kristo ku we ke cross line da bidina ena khichle tu bege no ningu pa shopulani ena nimbu jesu kristo no to kulo shulki ka ishi pa pule chegi mo kholo tsbani ena ningu na akka hipope coronavirus ke gasbenani ena aksi hipo shoto kulishnani hallelujah alhoshe ena ambiu alhuna nikhnege gantz shikim tevetsnani papulgemi alhoshani tigamuna alhotim ko nona alho sala akka ani ena alho tsaya akka khutz jeni gebi pulichega ye alho tsa tipo shipugyu ithulni gyu dokiviye higene tigamuna itaga pakapotsa akirini ena khamzu shilo ena ovecho alho ka kumla pe phegyu nono itinani ena ithulnani ena aluvilnani tsala kyala alho tsa shop khbemla momo lipigyu ayaye ite hinado kivike omlo okkamse ono kitsu okiriti ena onlo kamtsu sukchopu be alho shop khbe egillo ena pakapotsa akirini ena khamzu shutvelo ena ovecho alho ka kumla pe phegyu nono itinani ena ithulnani ena aluvilnani shakala alho timko ningu ka kha kutbo kileno nimpel nil ho shop khbeni akini shini tamono akhamzu shini ena alho tsa ka hipope coronavirus ka sho to kulu shinalo alho she alho nin kam tsa kam gatsu ena sho tsbeni amen